Mada mau lihat ikan. Oh, dulu kakinya. Duh, kakinya biar sembuh. Aku. Wah, aku dhisik kono. Aku kepingin kayak itu. Kepingin kayak ini. Kakinya cepet. Capek ya, Mbak? Boleh kok gak tak akan bismillahirrahmanirrahim. Dek, iwak aku. Kok langsung dikorani ya? Geli ya, Mbak. Aku iwak. Astagfirullahaladzim, sehana. Iwak gede-gede, aku rene kecil cilik-cilik. Chicken nih, Mbak. Iwak Dicapati. Terapi napa cek nganu balik ngoten iki? Mame gadah penyakit napa? Asam urat. Oh, ngoten. Capati. Lah tangan dicopot gitu. Ya padahal dicopot. Iya, aku mau dicopot. Ya, Mbak. Tanganku. Ya. Ya, Mbak. Jajal. Nah.